Obwahati omushana ogurikuja omu rukazo gwerarikiriza abayo ahabw'okuba amatungo tigakiine ekyokurya nangwa n'ebyobuhingi byangiire kimwe ekireetsire entaasya yacendeera. Kuri sente abaingi tibaine chances z'okutunga tractor kutimba amaizi abamwe nibafuka abamwe nibatwara ente zaabo nibazifunza enjara tibaine bunyaasi bwingi tibaine amaizi twine obuzibu twine bwingi. Baitu w'orukurra eby'obuhangwa ningashi environment officer Raymond Ahabwe ayeshoboreire ngu omushana gubaire mwingi ngu kandi eki kireetsirwe abantu kuguma nibatahirira eby'obuhangwa. Tuza kureba ekyano omu rukazo season eki omushana gubaire mwingi munonga konka ekikureeta omushana gwaba mwingi n'okuguma ngu oyongera n'okugira ngu ebikorwa eby'abantu ebitukweta human activities nguguma nibisiisha obuhangwa bwensi na munonga enjura ahi yakubaire nerega ningashi ebintu components za ecosystem ezikureguletinga n'okukora enjura nk'ebisharara nk'emiti n'itaka n'ebindi. Ori omuhwezi wa RDC Gashom Mushabe nawe ayorekire okukwatwaho ahabw'omushana ogujwire omurundi ogu ngu ahabw'okuba ente ziriyo nizifa kandi n'entookye zoomire. Enjura ejwire obusire omushana gubaire mwingi amasyo g'abantu nigajagama amasyo g'abantu nigafa ebihingwa biriyo nibyoma na season egi teine direction noshota ebintu byenda kubaho ahabw'okuba omushana haine oku gukanyire n'abantu kuzakya season egi teri omushana gukanyire munonga. Emiti yagyosya amakara kuba washara emiti yawe kugitemba banza obyare watema emiti 20 byari emiti 40 tikuza kuzibira kutera omuti gwawe konka tema obyire omanye ngu emiti egyo nekora kihango ahamagara gensi n'ahamagara gitu nk'abantu kubaho. Ogu hayongere yarabura abantu abarikushishya eby'obuhangwa ngu ekiragiro nikija kubakwata ngu ahabw'okuba nibabonaboneza amagara g'abantu. Tubarwanisa obuhangwa bwitu tubureebere bugumeho abakwita ebisharara abakwita wetrans tubarwanise abakutema emiti tubarwanise abakwokya amakara tukyendeeza abakutema enku tuteme entwetigira tubyare ndiijo miti tigiine oruvere iriho ndiijo miti kuratema ogu ogigura ogurabyare. Kandi ho n'ekizibu ky'omushana mwingi kitwireho kandi nikikyeyongera konka ekirikwerarikiriza abantu n'okugira ngu nikicumbagiza entaasya y'abanyakazi omunonga. Aga gashakwa Sima Naume omu rukazo habwa Tayari West.